Assalamu alaikum hurmatly Kunjalesi kanalının көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, замандаштар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Kunjalesi kanalı учурда Сокулук жылкы базарында. Бул чыгарылышта биз сиздерге Сокулуктагы жылкыларды чагылдырып өтөбүз. Аягына чейин назар салыңыздар. Бүгүнкү мына число 28 март 2021 жыл. Bir nazar salыңыздар. Бүгүн Сокулук мал базарында bir qancha bu жакта мында айгырлар турат. Улак сезонда бүтүп калды, көрдүңүздөр. Ал мен бул жактан айгырларды көрсөтүп туруп, андан кийин ичинде жаш тайлар тарапка киребиз. Азыр бул навестин астында. Мындай отуруп Узактабы? Азыр, а? Бул встречканы көрсөтүп коеюн. Так, моетте эки ат азыр бири-бирин сындап көрүп атат. Апасы. Кең, бул жак карап коюң. 3 асы чаар жылкы экен, а? Майда-майда чаар. 3 асы. Неси бар? Неси бар, неси жок? Каяктын жылкысы бул? Bazı 220 dolar. Tamam turanlar bolsa verir. Masaj verir. 220 ming so'm deydi. Qayoqning жылкысы bul? Orta say deydi. Qolgan to'liq ma'lumotni ekran ostidagi telefon nomerlariga chalib so'ray berasizlar. Hozir men nomerini so'ray, nomerni aytib qo'yingiz. Aha. Hozir nomer 0200 0704 612 519 oldu, çalıverесіздер. Men moğu iki atты көрсөтөйүн. Бүгүн аба ырайы суук. Так. Алтынбек эке. Алмамбет эке. Алмамбет эке. Карап коюң. Сиздикиби бул? Бул эки аттын сыпаткасы катуу кетти да. İçinde biraz bozoruk göründü. Antkeni içi kölök olçu. Geliңиздер. Bulardı keyin sorayım. Moğlansı başta vereyim. Tak, bu krasavчик at qaqtan tavып aldыңыз, Алмамбет эке? Krasavчик at o немеден келди. Ысыгатада. Ысыгата? Qancha жаш бул? 2 асы. 2 асы. Nesi бар ekan, nesi жок ekan? Сурасаңыз керек, а? Улак. Үйгө коюлган эмес. Үйгө дагы бар экен. Аха. Так, бая караңыздар. Qancha деп атасыз муну? 150 ming so'm. Yaxshi. Qara atda sizdik, ha? Qara atni ko'rsatganda nomerni so'raysiz. Hozirla aytavermish nomeringiz. 0702 87 56 56. Qara atning bahosi qancha? 130. Jana qag'ishib atgan qara at 130 ming so'm deydi. Buna jana qara at. Tak. Алмамбет экен qara at. Can qarat, ha? Bunun yaşı qancha ele? 5 yaş. Murat desem Murat, Turqay desem Turqay. Sizin turuşunuz reklamınızçı. Yaxşı. Bul qayaqdan kelgen oşonda? Susamur. Susamur. Buttar, ha? Bu tölke ulaq ele salıngan. Ulaq. Boldu. Buna şu iki at. Çalıverесіздер жанагы төмөнкү номерлерге. Biz taylar tarafqa keldik. Ekran астында iki tay var. Birincisi bu, ikincisi canımızda. Tak, aytavering. Bol местный. Местный? Erkek, ha? Erkek tay. Gördüğünüzler bir ret kepetesin sığının qarab alыңыздар. Erki arqаңғы butu şirak ağ eken, ha? Yaxşı. Peşindesinde bir qaşqa var eken. Köküröktörün qarаңыздар. O koltuk keng eken, gördüңүздөр, алдыңғы koltuklar. Ta qancha da otasın? Ay 80 ming so'm. 80 ming so'm, ha? Yaxşı. Ekinchi tay. Bunisi var, bunisi 70 ming. Bul bazardın tör tarafıda törü. Nasıl jakta turat. Buna o tay var eken, o jer çapçıp. Tak. Bunda aytavering. Qanday deysiz? Черный бумер deydi. Bunu qancha deb o'tasiz? Bu 70 ming so'm. Buni boshi zo'r ekan, ha? 70 ming so'm. Kech Xitoy, kech Xitoy. Kech Xitoy.
Алдыңқы оңтү ширақ ақ екен. Дай қараңыздар, мұны шындай тәйлер. Baş özü 70 mi? İş başında тұратты өзі 6 меге. Айты 72 menen. 772 88 88 57 10. 57 10 дейді. Tek Karatay. Екі қаратайға чала өресіздер. Біз жаш тайлар тараптауыз. Бүгін соқылыққа да жамғыр болғандықтан біраз азырақ шығып отыр жылқылар. Ne olurdan başlay vereyim yana. Geliniz. Aleykümselam. Жақсы. Sokuluk pazarından Tayland'ı görgülü artan ağay. Camurda adam. 50 min. Bu kreş taşla tatlıcı. YouTube'da jirat. Jaman arzan satat. 50 mingden. Bir yaşlı cevap. Tak aytayım, qayaqdan geldi bular, qayaqdan taylari? Karakoldan geliyor. Karakoldan ha. Qancha ayda bir bor otasiz ko'lga? Cuma sayın bana. Cuma sayına Karakolda. Aldayt dalasını alып kelip Karakolda. Көрдіңден біз машинелерде тартып Qancha bularning bahasi? 50 mingden biri. 50 mingdan. Yaxshi. Yalga bir yaş. Boyları 1.40'dan çıkıyor. 1.40'dan chiqib qoladi deydi boylar mana shu 50 mingdan deydi. Bularni qayoqqa? Belovochga olib ketib o'tasiz bayra? Bishkekka, Archa 5'ga. Qarcha 5ga. Shahar tarafga. Bo'ldi aja, bo'ldi. Ha, buni o. Neyin yaşı olsundaydı. Gözün kiyimde koşa taktık koy. Ayavay bolsun. Üstüm ko'rsatmayla qo'ying. Tak, nomeringizni aytib qo'ying, qarcha 5ga. 707 0707 09 31 31. 09 31 31 deydi. Yaxshi. Bu qadimkilar bozorning avvali. Men üstüm ko'rmayla qo'yingizlar. Gece Yaşı o dep qoy. keng, sizdan bir so'rayınchi. Siz daha bir emeği bir koyunç. Nereye? Ulaq sezon bitti. Biroq bunu at jabdıqları düşpey ulaq sezon bitkende. Şöyle normalde bir şey Tak, bunu başqa javular ha. Başın javu qancha? Evet, 2,5 ming. 2,5 mingdan ha. Başı ayağı. Polni kompleks javu, baş jelkeleri bilan qo'shilib va 2,5 ming. Yaxshi. Bunu başı addelni qancha bo'ladi? 600. Tak, men ham so'rayman ha. Hozir misoli Bunlar arzanlash kerak ha. Qancha bular? 70 so'mdan. Buni o'chi men o'shidan olatilamchi. 200 so'm, o 300 so'm. 200, o 300. Bu cho'ng'aytib kichiraydi ha. Bir jag'i mayda, bir jag'i yirik. Yaxshi. Çoğundu nokta mı oldu? Buni noktalar svetnoy noktalar. 250 dan ha. Endi ko'rsatmaga qamchi qoldi aja. Qamchilarchi? 800 so'mdan ekan ashunday. At jabduqlari shunday bo'ladi. Yerlerçi aja? Yerler 3,5'dan 7,5 gacha. 3,5 mingdan 7,5 minggacha. Komplekt meni. Yaxshi. Ha, buni o'zi qarangizlar, ikki taypini ha. Keling. Qanday? Yaxşı. Eko'y sizdanmi? Eko'ngiz aytganingizmi? Qara Qashqatay, Jeyda Qashqatay ekan ha. Bu qayoqning taylari? Çüydük ha. Eko'y teng. Qanchadan bular? 50. Jeyda Qaraç. Bu qarası 70 ekan ha. Tak. Qo'ying, he. O'z suluv taylar ekan. Tak, ularning nomeringizni aytib qo'ying. Nomer 0771 771 50 50 54 58. 54 58. Eko teng sizdanmi? Ekongiz 4-1 ha? Ne nomeri bu? Ekongiz 4-1 ha? Bo'ldi. Krasiviy taylar ekan. Ha, bu aytgan so'rayman, kichkintoy taylar, kichirek taylar. Qanday aka? Qanchadan bo'lib ketdi bular? 45 eko va 45 dan so'rayotadi ekan. Oldingizmi bunisini? Yaxshi, 45 ming so'mdan. Mana shunday taylar ekan ha. Buni Rossiyani o'xshaydi. Artlari jo'n, bulchungdu taylar. Buni qanchadan so'rayotadi ekan? No'g'osi urg'ach ekan mana. Baytal. No'g'osi erkak. So'rayinchi. Bu jaqtalar qarab bering, tushgan jo'qsiz. Qanchadan so'rayotasiz? 50 dan. Sizni ko'rsatgan yo'qmi aka? Qo'rqmaylar qo'yamiz. Rossiyani qo'y bular. Ha, bir erkak, bir urg'achi. 50 ming so'mdan so'rayotadi ekan. Bozorda biroz jilqi ozroq tug'anlar deydi. Hozir jonchilik qavur shunday chiqib o'tadi.
Tak, bunu alındı okşaydı. Tak, kançadan alındı? Kança? Ketdi okşaydı. Bağasını aytdı, bağası aytqanı uğulbay qaldı da. Men bunu ayaqa kireyin hem içindeki. O itke boz baytal turat. Neyte temir kök baytal turat. Beyesi yok, dile turat. Bunu alındı buna. Taksırdı. Toşunu aldım, ben az sorayınca. Taksır baylap dur öyle bir yak karay verin. Küncelesi degin. Künceler seri canan köktürür. Ken baytal bu? Baytal. Temir kök. Kaçan kaçtı? Kaçan tuğan, cemi tuğu bu? Boğazı birinci tuğu. Kulaz birinci kaçkan mı? 3 yaş. 3 yaş. Şak. Kança de otaslar? Boğaz 130. 130 milyon. Sundu eken ha, bu kayak mı beyesi? Tüyü kayaktan. Ne verdi aytı? 0702 0702 84 84 04 06. 04 06. Bu kaç? Spartak Spartak deyin aylık bu ha? Kança aylık boğuz bu? Yılda Avgusta tuydu. Keç boğuz ha? Keç boğaz. Жақсы, июльда августта той еткен. Чала өрестер, жаңа айтқан номерлерге. Мынауны аз тасыр алды. Сұрайына мынау қаншаға алып тұр. Қаншаға алдыңыз мына? Жоқ, сіз айтып қаншаға алдыңыз? 86. Бағасы? Шыны, байтал. Жақсы, соқылық. Мынау бағылғандар қаншадан болып отыр? Бағылғандар қаншадан болды? Сіз тартқан жоқ. А? Sizler ақшасы қаншадан болды бағылғанда? Немелерден болды? 75 bin oldu. Aldınız mı? 70'ten oldu. Tak, bir chatten göstermiş. No 75 ha? Bu 85 oldu. Bu 85 mi? Klientler olsa aytıp koy. Numarada aytıp koy. Bu bağılğamca boğuz bu. Boz. 700 0700 28 24 68. 28 24 62 dedi. Bunlar kançadan? Bunlar satılıp ketken. Bunlar satılıp. Bağasını bileyli o şafızlıklı da. Bazı 70'ten oldu. Tügeki bakı o. Bol satılar. Canağı numaraya hayırlı öyle. Bunu kürön ba? Kök. Ha, bunu kök satılat eken. Bunlar 70'ten oldu ha satıldı. Bunu kök. Жақсы. Bunu kök satılat eken. Janaq numarlarga çalıyoruzlar. Men ıldı yeteyim. Bazarda negizi жылқы саналып эле калыптыр. То есть азыраак чыккан бир аз. Сатылгандары сатылды. Мындай чарбатайлар турат. Мен ушулардан сурайын. Бул жакка өтүп кеттиңизби? Келин кандайсыз? Канчадан болду бу жаштайлар? 45'ten eкен муну экөөнү. Кара 45. YouTube канал. Күнжелес деген. Күнжелес деген. O эки жерде 45'ten, o кара 55'ten. Бул арткан буштуңдар жоон чоң экен да мына. Көрдүңүздөрбү? Могул жерде бир канча байталдар турат. Байтал сизденби? Үйүлүп турат. Сурайын десем, ээси жок экен да көпчүлүгү. Az 500'den келди. Ох. Bazarın aldı beyler sizlerdik eкен ha. Boğaz mı bul? Kançadan sonra odasılar bunu? 180'den ha. Arkınsı da boğaz. Kançanın tuğan bular? Birimir. 3'te tuğuptur. Buna 180 bin somdan bunlar şul çoğun beyler eken. Tak bunu taylar surayınca bağılıptır. Kança ay bağıldı bular? Tak kança sonra otas bunu? Bunusuna 50. Buğa 50, bunusuna 43 eken. Жақсы көрдіңіздер базарда. Мен тияққа кірейін дағы бір-екі видеосын сұрап тұр, ondan кейін видеоны жейін тұтайын. Рұқсат берсеңіздер. Так. Қанша болып кетті бұл? 75. Құнан ұқсайды, а? Құнан, торы құнан 75 мың сомнан. Так, кеңші сіздікін көрсетейінші. Sizde mi? Aldınız. Kança kaldınız? 59 жарым oldu. 59 жарым дейді. Urgaçı baytal. 3 yaş. Bıştı baytal eken. 59 jarımga alıp durmuş. Uzakta da neler var eken ha? Uzakta onday kızır baytallar turat. Barmabayım Kazakistan'a alındı okşayt. Tak bunu Temirkök boğaz beyi var eken ha? Sizdeki bu baytal? Sizdeki bu? Ha bunu sattınız, siz sattınız mı? Kançaga sattınız bunu? 100 bin gavı. Boğaz ha?
Bu 100 mingге satıldı. Көрдүңүздөр? Мыналарда жаңы жип байланып турат. Biz bazarda bir setten көрсөтүп тургандар, анда эмесе саламатта калыңыздар. Биздин видеого класс комментарий калтырып, жакындарыңыздар менен бөлүштүрүңүздөр.